Labas visiems, šiandien aš jums parodysiu savo kuprinę mokyklinę, aš antroje klasėje, ten kaip kiekvienas ten pas mane paleistas dalykas. Aš turiu kanalas, aš jums labai rekomenduoju kanalą Egluksas, Eglė Ščigždaitė, nu ir mano kanalą subscribinkit. A4 Milana. Marijana Lokil. Man visi kanalai patinka. Pradedam. Tuoj stabdysiu biškį, kad galėčiau atsinešti kuprinę. Aš jau parodysiu, koks man čia pranešinėlė. Čia mes buvom prezidentui, pabandykite atspėti, kas čia yra komentarus. Mano tvarkaraštis, Aleksandras Pavlėcko mokyklai. Тут у нас есть телескоп, это, кстати, нам и у нас подарил. И здесь расположен гриль. Точил. Просто аккуратненько крутим и карандаш играем. Мне очень нравится наша школа. Здесь есть на вид обычная доска. Но она наполнена частицами и маркером называется касанием пальца. Вверх. Это интерактивная доска. На нее мы выводим изображение богатой жизни. Чтобы вы всегда смотрели и стремились к впитывая это все в себя. Вот, например, деньги, биткоины. Я впитываю. Ну что, присаживайтесь. А мне нужно пока что отучиться ненадолго. Там в отстающем классе учитель заболел. Без меня это все. Я не сказать, что съел. Jeigu norit kosmetikos, kad aš rodžiau kažkur iš kosmetikos, galite rašyti komuose. Jeigu visus nerodys komų, tai komentarų. Tada rašykit bėlio kokiam šortsą, ar norit kosmetikos, tai rašykit, jeigu nori kosmetikos, kad visą parodytum kosmetiką savo, o jeigu nenorit, tada rašykit, nenori, kad gali nerodyk savo kosmetikos. Tikiuosi jums patiko šitas video. Norit, kad Robloxą filmuočiau ir kosmetiką savo, kaip dažausi. Rašykite komuose, jeigu neatsiras komai, rašykite šorts. Į šorts komus ir tokius. Susimyliu, visi geriausi. Norit, kaip daryčiausi. Aš to padarysiu, rodysiu visą kosmetiką, paskui dažysiuos. Ir visiems tada. Visus myliu, bučiuoju, laikinkit video ir subscribinkit.